Omuhanda oguno gugite byaro venevero mu kijuma cheka makara na chihomporo kandi abaturana bajyangubere gutacarabwamwe byiruka ahabwe bina hamwe n'ebinyanzi. Ekizibu ekituleterizo kurora twagama ngureka tukole CDN abakazi abanyakwinenda n'abarwayira abamu emhande no bwe kuberimbi no sanga omurwayira akakusobora kwikara hapiki naiba nayetagisa ambulance hati nabwekyo bukuba mutalimire emhande ambulance nebetasobora kushikayo omurwayira nasobora kufera muhanda. Ekiragiro nkigamba yitwa abantu twine contributinga 90% emihanda ine kukorwa abantu so government neja nekora kinetu yamba 10% so omurango gunicho tutweriremu nabe kulembezi bona kuruga ha district kirakimu hatyaro kurangu twatekamu omuranga twatekamu amani kurangu nituyambaganiza nabantu babulikiro kurangu kore emihanda yabo. Abatura babino kwicereza ngwe nguteji yaheza kwa buri kimwe nkija kuterera mbyo buhereze. So utukulime emihanda eno ntworobezamu abataka baitu abarwaire abazeyi abacheke kurora nabo ekiruka nikija nikibasanga muka nitubatwaranka. Ine project yenjoki, ine project yempunu, ine project yenkoko zikubika amahuri kinyine mihanda ugarabye hakugari basahona nigagira nigatika muhanda endi batati twine kusobora mu transporting kinyine chonke mihanda nicyo kikuru. Abahona nibagira ngo behireye kugumza mu naburunji bwa hansi kwetoro egomborera ya Hapuyo gasha kwa Philip Murangero.